नुमिदा वायरम फोंखिबा तोंगान तोंगान मणिपुरी सिफोंसिंग अमसुम थोखिबा थौदो वाथोकसिंगदगी मरुइबि इपाउसिंग म्यामदा थमजरी हानबदा कांगलैपाकि मैरादगी लखुसरगा रिपब्लिक डे 2025 की rehearsal की थौरम माय पाकना पांथोखरे लाखलिब जनवरी 10 तरुकता इंडिया पुंबगी ओइना पांथोकदौरिबा 63 तरुक सुब रिपब्लिक डे 2025 की थौरम मंगोइना पांथोकपा rehearsal की थौरम गसी इम्फाल की कांगलादा माय पाकना पांथोखरे सिक्योरिटी की अकन सेक्शन थौरांग लोइन स्टेट की थाक पांथोकदौरिबा रिपब्लिक डे की थौरम अदुदा वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन अहुमलक ओइरकलबी मणिपुर पुलिस डिपार्टमेंट स्पोर्ट की एसपी लैश्रम सरिताना पेरेड कमांडर ओइना लुसिंखि लोइनना रिजर्व पेरेड कमांडर गार्ड ऑफ कमांडर मदी रिजर्व गार्ड ऑफ ऑनर्स ऑफ कमांडर गवर्नर सैल्यूट पीखी पांथोकदौरिबा रिपब्लिक डे 2025 सिगी मास पास की कंटिजेंस ता एक सर्विसमैन असम राइफल्स बीएसएफ सीआरपीएफ अमदी कंबाइंड मणिपुर राइफल्स कंटिजेंस आईआरबी एनसीसी अमदी हिल्स डिस्ट्रिक्ट की यावना नुपा नुपी कंबाइंड सिविल पुलिस सिंह सरुक याखी रिपब्लिक डे 2025 की थौरम सरुक यागदौरिबा महाइरोई सिंह मास पास कंटिजेंट सिंह मनुंगदा सैनिक स्कूल इम्फाल एनसीसी सीनियर ईयर विंग डीएम कॉलेज इम्फाल कॉलेज मणिपुर कॉलेज सीसी हायर सेकेंडरी स्कूल एबोटोनसना हायर सेकेंडरी स्कूल टीजे हायर सेकेंडरी स्कूल सिंह सरुक याखी लोइनना लंदम असि तोान तोान येलहोमी फुरुप सिंह सत्नबी नाट की कल्चरल ट्रुप सिंह ngasi pangthokiba rehearsal की थौरम अदुदा सरुक याखी स्टेट की मकोक मथों ऑफिशियल क्याना सरुक यादुना पांथोकिबा rehearsal की थौरम लुसिलकपदा इंडिया की नेशनल एंथेम सक्तुना मपुंग फान इकाई खुमना बोटकी अमरोमदना कोकी थियोरी सिंगना कांगसुप अमदी थांगना लैदिबा खुनसिंगी नोंथक की सरुकता ड्रोन तरागतरे थागलक्तुना किहनबगी थबक सथरकली कोकी नार्को थियोरी सिंगना माइतेइदा खतनाबा हौदुना लैबिगी मनुंगसना ngarang जनवरी 19 की नुमिदांग पुंग तरुक मिनिट निफुरम ताबदगी तरुक मिनिट 15 फावदा कोकी नार्को टेररिस्टसिंगना ड्रोन तरागतरे थागलक्तुना कांगसुप अमदी थांगना लैरिबा माइतै खुनसिंग किहनबगी थौंग अमा सथरकले हाइना सोशल डेवलपमेंट एसोसिएशन कांगसुप की जनरल सेक्रेटरी रिजेंद्रो अंगोमना फोंदोरकली माना फोंदोरपगी मतुंगिनदी न्याक लेतना कोकी नार्को टेररिस्टना ड्रोन पैहनिंगलगा पैहनबा ड्रोन बॉम्बिंग तौनिंगलगना तौदुना लैरिबसी लेंगाना थिंगबा ngamdribasi करिगिनो कांगसुप एरिया द लैरिबा कोकी खुनसिंगदा सेंट्रल फोर्स की आउटपोस्ट सिंग सुमरंग काइना लैना कोकी टेररिस्टना सथरकलिबा थौंगसी यामना पेंदि हाइरि माना मखाताना हाय कोकी नार्को टेररिस्टना सेंट्रल फोर्स सिंग मथौ निंगथिना पांगथोक्तुना थिंगनबगी थबक पाइखपियो कोकी नार्को टेररिस्टना माइतेइदा खतनाबा हौरिबसी खुदक्ता लेफलु कांगसुप अमदी मसिगी अकोइबता लैरिबा कोकी नार्को टेररिस्टना न्याहक लेतना नोंगमय अमदी बॉम्ब कापसिनबा ड्रोन बॉम्बिंग तौबा ड्रोन क्या थागतुना मियाम मिपाई हनबसी खुदक्ता लेपनबा मणिपुर लेंगाना लखतफम तोको थबा दो साबसाना लौबिनबसु अपील तौरकली अमरोमदना हांगदुना लैदिबा जीपी वुमेन्स कॉलेज के प्रिंसिपल हापिनबा माहिरोई सिंगना तक्सिलकली जीपी वुमेन्स कॉलेज की मतम सांगना हांगदुना लैरकलबा प्रिंसिपल की फम कॉलेज असिमा की सीनियर ओजाना हापिनबा वाफम कॉलेज असिगी माहिरोई सिंगी मैकेदगी तक्सिलकली वाफम असि कॉलेज असिगी कॉन्फ्रेंस हॉल पांगथोकिबा पाउमी सिंग उनबा मदा सैयेसिगी ओइना कॉलेज असिगी जनरल सेक्रेटरी की थौपुरिबी थोक्सम यैफबिना फोंदोरखिबनी कॉलेज असिदा मतम कुइना लैरकलबा सीनियर ओजाना प्रिंसिपल ओइना हापिनबा हाइदुना ngarang दनमंजुरी यूनिवर्सिटी की अथॉरिटी दा अइबा सिरोल पिसिनकिबा लैरे माहिरोई सिंगना थमकिबा वाफम असिगी ओना तैनबदा प्रिंसिपल हापसिलक थोक्लबदी माहिरोई सिंगना डेमोक्रेटिक ओइबा खोंजंग संगसिनगनि हाइनसु फोंदोखि अमरोमदना एनईपी अंडर ग्रेजुएट की अरोइबा 4 ईयर की तंफम हांगनी हांगलोय खंगनगदबनी देशा मणिपुर लेंगांगना माहिरोई सिंगी लाइक सममनबा कोकनबा एनईपी अंडर ग्रेजुएट की अरोइबा सही मरी की तंफम हांगनी हांगलोय हैबा माहिरोई सिंगना पुंकुन की मरी की मनुंग खंगनगदबनी हाइना देशाम की मैकेदी की लेंगाक तक्सिलकली ngasi पाउमी सिंग उनबा अमर देशाम की लुसिंगबा अमर फोंदोखिबदा देशामना एजुकेशन मिनिस्टर ममांग सही इंग्लिश सिंगनी कुनगा मरी की अक्टोबर 19 दा मेमोरेंडम पीदुना मणिपुर हायर education da 4 year undergraduate academy program asi hangbina ba puning singsinbina ba madi year education gi commissioner da haijakiba tha ohum pharaba phawba ngasisu thabak ta pekhat pagi mami tadri hari loinana manipur university ki register na mamang sahi english singani ga kungo humdoi gi october 13 ga matoi da manipur lengang na 4 year hangba ngamgada ba college sing khandok university ta pakhom pira o haina director university and higher education city tharakpa sahi amayale
hauzik phawba pakum pibiyu haidana leiri mangna makha tana phongdokhibada higher education 4-year upgrade program haibadi 1-year certificate 2-year diploma 3-year degree 4-year honors natragana research with honors degree pigani haibani hauzik 3-year Manipur University ki makhada tamba loigadore masi loiraga June amadi July gi session dagi 4-year asi hawgada banaki amaromda MA MSc Science MCom atai master course sing tamge hairabadi NTA National Testing Agency na lawba parikya PG CUET Common University entrance test asi thadrabadi Manipur University amadi atop state singda master gi program tamba yaroidori PG CUET gi register sahi sigi February ama phawbada matam kakre amaromda 4-year undergraduate academic program asi tamlabadi 2-year MA MSc MCom tamdrabasu yari haina NEP 2020 da mayek sengna piri madi mahiroi kya gi apambasu piri makhoi masana pamjaba subject aduda research tawduna makha chathagani haiduna asa kya tawri UGC na piba higher education gi multidisciplinary institution singda laifam thokpa 4-year gi criteria singda 4-year gi research with honors asi tamgi hairabadi university da credit score upon bada 7.5 CGPA cumulative grade point average haibadi sada humdraga mangadagi tadaba mahiroi oigadabane amadi department adu yamdrabada research guide tawba ngamba ozani leigadabane ki amaromdana acre taragani thoida tharama poppy pambi sing yandakre Manipur lengana sangsilakpa war on drug khongjangi manungsana Manipur gi singi mafamda tharamba poppy pambi sing leptana yathatpagi Satharakpagi manungsana ngarang Chusampu district ki Sangaikot police station ki manungsana Dampi reserve forest ki saruk oiriba Siden Sakpi court ki lam Ekatragani thoiromda paksana tharamba poppy pambi sing yandatuna mangankre poppy pambi sing adu Chusampu district police DFO Chusampu amadi central force ki apunba combined team na yandatuna mangankibane amaromdana national highway kuntraga tereta satharamba economic blockade handokre None district wrestling agent gi JAC na national highway kuntraga taren Imphal Ziri lambida economic blockade adu matam kharagi oina komthogle haina none wrestling agent gi JAC ki convener ke atuk golmai na paumising unabada phongdokre mangna ki hokipa kumja English singaniga taraga mapandagi English singaniga kungani thoi phawgi oina wrestling agent singi pifam thokpa honorarium gi sanpam adu pithoktabigi mayokta blockade ki khongjang changsilakibani adubo JAC ki maikaidigi none DC ki kuthangna chief minister amadi cap NPD department gi mari lainabasingda memorandum kya pisingkhrabasunga si phawba tabi tabadagi blockade ki khongjang asi satharakhi adubo mari lainaba department gi maikaidigi matam khara blockade handokpina ba haijarakpadagi JAC ki maikaidigi lamdamasi gi praja miyam gi awab yenglaga matam khara gi khongjang handokpanaki Mana makhatana hai karigumba Manipur lenga ki maikaidigi pithoktana lairiba sanfam singadu matam khara ngaikigani adubo hauzik phawbada lenga na thabak to onthoraktrabadi lambi thingba yauna akanba khongjang sangsingani haina JAC gi convener ke atu golmai na makhatana paumisingda phongdokhi amaromdan award pinaba saideng amadi wari masagi lyric sing kauri Patriotic Writers Forum PAWF Manipur na sahi khudingi pidno lakliba Arambam Ibongohal ends Bino Kumari Literary Award 2024 gi damak masagi sai kuntraga manga phawgi manungda leiba naha aiba singna Manipur londa ima saireng gi lyric sing kauri haina BAWF Manipur gi secretary Rakesh Naurem na press thokpa sirol amana khangalakli sirol asin hai kumja English singani ga kungo humdo gi January dagi kumja English singani ga kunga mari gi December phawgi manungda phongkiba Manipur amadi Manipur gi wangbada khundari ba aibi singa iba lyric sing thenglabada sahi sigi February 3 phawgi manungda forum gi office ta thajin birakpa yagani lyric thajilakpa matamda isagi biodata copy ama passport photo copy ama Aadhaar card copy ama madi lyric copy manga thajin birakadabani award asi Aramba meme amadi Dr. Arambam Sarat anina katpirakpa award ni award asi da sale oina lupa lising manga sol ama citation ama loinana momento ama yauri PAWF Manipur na sahi khudingi pidno lakliba Pachamaitai Literary Award 2025 Dr. Saros Nalini Arambam Parat Literary Award 2025 amadi R Kathing Tangkhul Literary Award ki damak lyric oina phongdoktriba Manipur amadi Manipur gi wangbada khundari Manipur gi aibi amasum aibi singna lakliba February 3 phawagi manungda forum gi mayai sanglenda thajin birakpa yagani
wareng masa thajin birak matamda ningthina computer da nam thoklaba wareng sing adugi copy manga isagi passport copy ama Aadhaar copy ama isagi biodata copy ama mam soidana loina birakadabani wari masa adu wahi lising amaga sani dagi helodabani hadi sirola sinhai PAWF Manipur pigadoribe award sing asigi saideng lyric sing amadi wari masa sing thajin birak ringai mamangda han akupa marul Kangbining singna forum gi official number 9862100658 gi akopa marol khangba yagane hari amarom dana Indian Red Cross Society Manipur branch ki lusing basing governor gu unakhre Indian Red Cross Society IRCS Manipur State Branch ki Vice President Dr. RK Nimai Chairman Secretary amadi Treasurer na lusingba mute kangbu amana Manipur ki Governor Ajay Kumar Balana Rasbon na kauraktuna unakhre hari unabadu the Governor ki maikaidigi India Red Cross Society IRCS Manipur State Branch na pekhaliba humanitarians activities singamadi Manipur gi singamadi tampaki tuan mafam singda hangdokliba relief camp da lairiba internally displaced persons singda relief material hanghaliba su asibu singthaki Indian Red Cross Society Manipur State Branch ki lusingba singna internally displaced persons singda psychological support pibaga loinana health camp sing pangtokpaga loinana tuan medical institutions singa punduna blood donation camp sing sang naina pangthok tuna e gi mathau taba miyoi sing da EPB gi thabak laukhat ki haina su phongdok ki hari amarom dana mobile tower kya lairaba su salungpham da network phangdabi awaba mayuk na dun lairi salungpham youth club Thabal district ki manung sanba salungpham na tuan ba mobile tower kya lairaba su khun singi mahiru amadi miyamna network phangdabi awaba kya si phawba awaba mayuk na dun lairi hari Salungpham Youth Club na thadorakpa sirolama gi matung inadi miyoi lising taradom laiba khunasida lairiba mahiroi sing amadi mapalam da laikiba mahiroi sing gi marakta phone call yadaba mari internet ki awaba kya mayukna ba maramna mahiroi sing gi thabak thorom amata khumang saksin bangamdri doctor amadi officer kya puthokraba khunasida club asina su makhata na aphaba mahiroi sing puthokna bahona duna lakpa gi manung sana mahiroi sing online interaction tawba makhoi gi career gi damak online da khana naina ga daba dubu network nungai ta basina maram oiraga thabak amata tawba ngaman jahandre khulasi da mobile network ki towers masing khangdana yungli dubu internet ki kana balawduna tawgadaba thabakti amata mangam san mangamdre call tawduna mi amaga pau phauna badasu matam ayamata yadaba ngaktani maram aduna khunasi gi miyam amadi mahiroi singna thengnariba e pau phangdabigi kodong sabasi kohan biu haina salungpham youth club ki maikaidigi mari leinaba authority singi pungning singsilakli makasa tharakpoina kangla paudigi topa maroiba paukrana Aranba tawrui haibagi damak nupi singbu khongoinaba manba mawongda warakpagi thongsa tharakpasi lebak thibani silaramni Aran ahui tawrui haibagi damak nupi oibi singbu khongoinaba manba mawongda warak watiembagi thawong kyasa tharaklibasi lebak thibani haina DM College of Arts ki hanagi principal Dr. CS Salaramni na phongdokre apan manupi lup khetrigaw kendra na sinduna ngasi naharup makha Pat sata kiba nomi gu eba khana naina bagi thorama mana wapamasi mahana phongdokhibani hauzuki matamda nupi singi thaudang hai hiramda pangthokiba khana naina bagi thorama duda Dr. CS Silaramni na hai aran ahui tawrobagi damak watem tawbud akai balaiti adobu nupi da wahang pahang tawba haibasi nupi khaktana tawgadabani haibasatna kanglo lai kanglo na si thugai duna ka hen mamong nupa na nupi da hai daba wahi kya haiduna wahang pohang tawba simak yamna lebak thibani police na nupi amada wahang pohang sathabada nupi police personnel na hanglibani state asigi arupa tangka kya da nupi sing asawa thaudang lawduna laklabasu warep ama lawram daidari nupi sing adumak lawbagi satnabi ama laidi masina nupi khaktaki oiba warep ama lawnaba honabada khudong sadaba kya mayun hali nakala maromda lamdam asigi setmilon fogat hanana bahonabada nupi sing na sauraba thaudang kya lawri Malemgi mafam amatada laiti haina riba nupi singtana salaiba kaithel lamdam asida lairibani amaromda amuk sinpham ama naidana wadana nungaiba pamnarakba kya tholakpana lamsat yaraktaba amadi miyoiba khunai gi mayokta tamthiraba crime sa tharakpagi sang wakhalak-libani hainasu mangna makhatana phongdokhi losilakpoina topa pawmana CPI gi delegation na governor da PM la anana wa takslamlei ngase yuk CPI gi miyoi mangana sab delegation ama Manipur gi governor Ajay Kumar Balaga unaduna sahi ani phajilaglaba Manipur gi watho wasibu loishinba yanaba India gi Prime Minister Narendra Modi Imphal athubada langnaba athuba
पाउजल पीखिनबा तक्सिलमली हाइना MSC CPI ऑफिस सेक्रेटरी TH रॉबिंद्रो न थादोरकपा चिरोल अदुना हाइरि चिरोल असिना मखा तारिबदि गवर्नर ग उनबद यावखिबा CPI गी मिहुतसिंग अदुदि कॉमरेड मेंबर सेंट्रल कंट्रोल कमीशन CPI डॉक्टर M नारा स्टेट सेक्रेटरी कॉमरेड लाइसंगथेम थोइरेन स्टेट असिस्टेंट सेक्रेटरी कॉमरेड मैसनाम जय कुमार लुवांग हानगी सेक्रेटरी CPI मणिपुर कॉमरेड L सुतिन कुमार अमदी स्टेट असिस्टेंट सेक्रेटरी CPI कॉमरेड L सिंगजिन सिंगमनी मणिपुर की गवर्नर की मफम CPI स्टेट सेक्रेटरी न डिमांड तरुक याब मेमोरेंडम अमा गवर्नर पिसिंदुना एक्सप्लेन तौदुना तक्सिंखी लोइदना कॉमरेड नारा कॉमरेड सोतिन कॉमरेड जय कुमार अमदी कॉमरेड सिंगजिनसु पॉइंट अममम मरमदा एक्सप्लेन तौखी अहानब डॉक्टर M नारा की मैखेदी प्राइम मिनिस्टर ना मी क्या सीरबा युम लिसिंग क्या मई थाख्रबा मियोय लिसिंग हुंफु हेन लंजेनरबसु थवाई संगवीदबा नुवाइतब फोंखी मरम अदुना अथुबद मणिपुर लाक्तुना पॉलिटिकली सोल्यूशन पुरनब थबक पैखनबा CPI की वाफम असि अथुबद प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ता यहोनना वाइखी मरुओइब डिमांड सिंग पल्लबद मणिपुर की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी कन्ननबा टेक्ट कायदना थमनबा वाथो असि पॉलिटिकल सोल्यूशन तौनबा स्टेट असिद तंगदु लेताबा पुरनबा लंजनरी बिसिंगबु मसा मिसागी मयुमदि लेहननबा थबक पैखनबा हाईवे प्रोटेक्शन फोर्स खुदक्तगी थमदुना फ्री सर्विस लेहननबा अमदी वाथो असिगी अवाब नंगलबा मणिपुर की दमक स्पेशल इकोनॉमी पैकेज अमा खुदक्ता पिरकनबगी निसिंगबा असिनी लोइनना कॉमरेड खुदिंगना मियामना थिंगनरिब अवाब पुंब पाउदम खियमसुम CPI ना लालसी हेक हौरकपदिगी सेफ मणिपुर सेफ ह्यूमैनिटी स्लोगन क्या लाउदन खोंजंग क्या सथरकपगी मतांगनसु पलमखि CPI मणिपुर ना CPI की सेंट्रल ऑफिस की जनरल सेक्रेटरी डी राजा मदी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव का लोइनना मणिपुर की मफम क्या मदी इंडिया की स्टेट क्या की कैपिटल सिंगदा सोलिडरिटी टू मणिपुर हाइबा खोलाउ चांगसिंदुना लाक्लाबनी हैरम खेनसु पाउस मखाताना फोंदोरक्ली तेंतंग सुमना मैम थमजरमगे दुगा हौजिक ओइनदि मैम पाउस मतांग से लुसिनजरगे मसुम मैम पुन अनौबा अपडेट गाइमिनसी।